नयाँ शक्तिया मङ्का उम्मेदवार पवित्र बज्राचार्य जी तम कोरचना ई या उन्नेट सुबैलु दक्षिण नेपाल नेवा जागरण मंच विशेष धन्यवाद विमास्टु छाडासा छिगु नेवा सरोकार विषय रनिगु रुको त थम ज्याचन तस्कौ माला उज्या जुदु याम मे दियासा जिउ सरोकार फोनिउ जुदु थो छिउ निम्ति छौ पहाडा उज्या जुदु जिसुएले थौ बुलिन सरोकार थन नेबोला यदि वो सरोकारी विषयले खनाउ खस जिल्ला थम तेमाउ सुको यदि थरमुना चौमी सक्षान पवित्र वज्राचार्य मशहूर खसा जी थर छु नवाना चने आवश्यक वछा थन बुलिन बोदाट जडबे हुदु जिउ सरोकारी रका उकि चाहिँ त बुलिन खतदु वो एजेन्डा गण चलमेज महानगरपालिका वडा जागृति वेपिङ सेवाग्राही पिट नेवा भाषण निवेदन बिगु फारम जागिको अधिकार बिगु मनपा नेवा भाइट चाहिँ नेपाली लिस्टिसे आधिकारिक भाषा कथम प्रयोग या गर्गाले वो खयाल सुरुवात जानकै जिखान्छ महानगरपालिका थुया न्याय निर्वाचन हो चाहिँ जनप्रतिनिधित्व पदाधिकारी पद खाऊ कि दक्षिण नापा महानगरपालिका नेवा भाइ खेलौले भाजी मार्ग प्रस्ताव केजी अब प्रस्ताव के हुँदा अबले सोचौं गैर नेवा देश विरोध हेर्दा अध्ययन मयसी थो याना गेना लागिया फेद त अलि वो लागिया निम्ति देखु समिति या संयोजक न जिए ख अलि जिए वो प्रतिवेदन दिया लागिया कि दियो ख वो लागिया ना सु दिली पाए छिटो मुद्दा त हो ख अनि वो मुद्दा छि तको मुद्दा बनान अन्त्य वया गैर नेवा देश छिटो पुगेको ज्याएट उये विरुद्ध छि ठोडको आन्दोलन ज्या छौ ख ठोडको एजेन्डा हाक्न वे माउ कारण ठेक जीव लागा पनि दु बिना स्कुल ख अन नेवा भ्या मगुंगु कारनाइना जि मस्तेस नेवा भ्या कोटिमालहरुका गु दुखेसु जि सम्पंगा चलाउदु उकिया छम आन्दोलन कमी जि ठन ख थौ दीपक तुरादर जि झिल यनिदु वे कल चाहिँ नेवा बस्ती नेवा स्कुल या अभियान दुनिया कल वो अभियान त तिवा बिमारका नेवा देदु या महासचिव ज्याचन उले दक्षिण नामा 6 लाख चन्न ब्याउन जिएका अनि जिस जात्रा पर्व संस्कृति खनाचना जी सक्षना शिव या फुनीले गयाउ घटना जुन अबले झिगो जात्रा पर्व हनिको निम्ति गुठी संस्थान बिमाउ गु दाख वो पाला बिगु जुगु मको अझ बिएम बिगु तक न जाख यावले गोपारो आन्दोलन जुन जिसले जि सक्षाना शिवे ख वो आन्दोलन या नेतृत्व सुनाया छ अबले गुठी संस्थान जीव निम्ति आवश्यक ख कि मको औले बाबुराम भत्राई त तकन जि समाज मागेको ख जि ठगे नेतृत्व वना याले छ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री जचौ बाबुराम भत्राई खले उइट फुकेसु न्यानि साथ नै मीडिया बीच माफी मागेका चिसो मागेर फुक्क ज्या फुंगेरका वचन बिका मुसले ढाले जिए ख ठौ एजुनिना न जिले जो ठौ बिन विषय त उठान ल वो उठाने न्यूने दक्षिण तरम कारणले जिए खनि छ अनवया नेपाल सडक विस्तारै ख ओकियानाको समस्या ज्याचन गाले छ वो तकए धर्ना चुनेको ज्याले चाहिँ ठनप ठौ खले बर जि धर्ना चुनौ इले गुमेसु छेन्डाटु ख इमी चाहिँ दुर्नी आउनुली धर्ना चौमे मला तरकारी छ न्याउनुलाई इमी धर्ना चौमे मला जि चाहिँ अन चाहिँ गैर न्यायिक सडक विस्तार या दैमुखगा चाहिँ प्ले कार्ड जना चुन्छना ब्यानर जना चुन्छना तर चाहिँ छले सडक मेसे छेलाई क इमी फुर्सद मुर फाउ छे चाहिँ गोदरन ठुए टुमुदु तर इमी चाहिँ तरकारी न्याउनुली फुर्सद मुर दुर्चका कया छे बिउनुली फुर्सद मुर जे चौ भन्छ थाला छ जिउ सरोकार गरगन खुलेछ अनि नेवा बस्ती नेवा स्कुल ख खैर जी ढाएर उगुठाए चाहिँ एकीकृत बस्ती निर्माण खतन बहुदु एकीकृत बस्ती निर्माण निम्ति न थन भका बेनका टरङको प्रयास जुख तर कि त महानगरपालिका ज्ञान बिउका वचन बिबिएन आवे त चाहिँ वास्तवमै आउँछ सस्यो अलिको एकीकृत बस्ती निर्माण खराब खसा 18 वटा स्याना दक्षिण नेपाल 23 वटा या तयार हो कि दक्षिण हल्चरा ज्यान हो जे ख 23 वटा फुक्क लागा बसन्तपुर छे चिकौं गलो मैची पाटक एरिया फुक्क अध्ययनना
इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान या इंजीनियर तो या शेखा पति को या नक्शा देखा उकी तो कहना पुनर्निर्माण या उनका वो नक्शा देखे हुए जाजू खा फोकस शुरुआत जो खा उकी या अभियंता ना तो जीए खा 18 वर्ष जी जो स्वयं अजन्यो यो को दोन्यो तर सुले से रावले थाना राजनीतिक पार्टी किंतु आक्षेप लगाया हो जाए या मेरे गाड़ा था तर वो इले वो जाजी छह सफल जी मफले गाड़ा ले यदि वो जा संपन्न दुलाला से पवित्र वज्राचार्य हाईलाइट जीव जुला ये जो क्या है ना पवित्र वज्रा सफल है कि मुझे मेरे जापानी मार्गा ठीक राजनीतिक पार्टी भी संचाई बने वो जाए तो ये जाजी को संपन्न जीव को खा मकड़ी को खासा थोस यहाँ चाहिए यहाँ थोड़ा न्याय 23 वटा दुनी एकीकृत बस्टिया वो अवधारणा आवे चौखा वो संपन्न चीज अनवया चाहिँ जिसन थन खलना जना जीव हेरिटेज माना पिट पुनर्निर्माण गुकन जी मार्गा सायद यो कोसिया मुसिउ जीफु बसन्तपुरे माध्यम पार्वती देगय कुए युवा पासपिसँग चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ जीव नेवा आर्किटेक्ट कथाय जीमा छक्कामको अमान्त जी मार्गा याव कार्यक्रमे नवापनी भक्ता देश सुनाना सही ढंग नवन मिला हल्का हल्का कथा जो नवन मिला अले पुरातत्व विभागीय महानिर्देशक चाहिँ सुलेसा यदि तो पुनर्निर्माण चाहिँ अमान्त यके दस दक्षिणले टाइमে जिहका चाहिँ नवटा तर वहाँ सुराले रासा जिता थनियो आइन नियम ज्याग मगु ए ज्या चाहिँ जी चाहिँ ठकाया ज्या वर्षिकी सक्षम ग्वालियन दु रखा चाहिँ वेकन नवटा जिथा टप गया जो अन नवा तै मता साय जिल हारना जे अगले हालिमाला यदि पुनर्निर्माण अमानत याले दक्षिण बारै रिगा नवामा महानिर्देशक छिपी ठुलमिची मनोड चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ ठक्कामको अमानत या मार्ग आलोचना नेवा आर्किटेक्ट अनुसार या मार्ग आलोचना दिनपछि छ वकमा चाहिँ लिडरशिप या कि मया उनी निम्ति छिपी सक्नै छिमेलुलु वेट गाटेले हो विशुवन महानिर्देशक 18 जुल मेटावन मार्ग थुक त थन बुलिना इश्यू उठे वो फुक्को इश्यू लियोनेला जी हामीले डाक्ना बन्दै छौं भने छ हल्लासा थौ छिकसा बिचाया मागी छिकपिनी उम्मेदवार सूची बाटे छ छिकपिनी बुलिना थौ ढोंगो एजेन्डा त वो एजेन्डा लिउने थौ सुया नि र नि न्यारा न्यान से सुनाउना बन्दै छ तर वो अवसर छिटो प्राप्त ज्याछौं मरुनी तर आवेको निर्वाचन वो अवसर छिटो प्राप्त जुलेला छ जिल्ला विश्वास थौं बुलिना इश्यू त थन जीव बिचे प्याओक वो इश्यू त दक्षिण हातमान थौ खाना उकिले सम्पन्न यही लजिए जिजि निसा थन युको खदल जिसेले जित ई बिउ तस्कय म थे जी ताइ चौदो गकि याना जीव चाहना सुख गोजी सायद परिकयो अवस्था जिन खन चौदो महानगरपालिका खच खप्यावर शैलेश जोदै दिल बस पार्क ए चाहिँ चले छ ट्रेन टावर देखि उता जुल अठे चाहिँ धरारै इश्यू लेना यहाँ खतवे चौदो निजी संस्थाले ठक्का बिया दुरुपयोग जुल गाडी खतवे चौदो ठोसवाले एकको विरोध खजोले दक्षिण आपा केदार बहादुर अरियाल म काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख ज्या होला म जिल्लाको सल्लाह मला गाला थन वेसा के तो न्यू इश्यू ले जित सल्लाह याका सदर अल जी तपिंगे विले छले रासा तो जिउ महानगरपालिकालाई गर ध न फोर सफायामकै चौपिन्ड ट्रेन टावर आवश्यकता मरु थन दैचौं दिनपछि बिजनेस कम्प्लेक्स तो वो कम्प्लेक्स से बनोट छ सलेसा पसल दैचौं पिस मिटर व्यापार मगाना बाफुल खैचौं मरु सिटी सेन्टर ए वन्डाला छ अञ्चमी पसलेटे छ सञ्चय कोषले बाफुल चौं मरु थन काठमाडौँ मलेश्वर ला छ अञ्चमी पसलेटे छ बाबखु कागाना बन्द यावना चाहिँ अनुगतको हडताल जुदो डाला छ थन दैचौं फु कम्प्लेक्स क इन्टर माकै व्यापार व्यवसाय थम जचौं मरु हाना जिसन ट्रेन टावर देखन बाउ जरुरी मरु एजुकेसन आवश्यक मरु या ठाउँमा विरोध बनाउँछ वे कारण अपने केदार बहादुर अरियाल अब ज्याटिकल अटे धरारै खेन वो चाहिँ निजी संस्थाले बिउसवाले गु खत उठे आउका ठु गलत ज्याचौं दुर्गाजी भयो ख वे कारण वो न्यूली इश्यूले वो सूचना दिउ ख अटे चाहिँ सुरक्षा गराले जीव विदम्बना नि थौ पवित्र छठाडामा मेठा लाडर गाडी यो पैसा बिचै नि छ पवित्र छौठा सब मेठा नाउ लिउने दक्षिण टावर कारण नेवा आन्दोलन ख पवित्र एकदम बेवकुफलाई खैमको मूर्ख न खैमको तदरम अवसर देखेको छौ ठाटोडा मेठा पनि माउ उइट कारण न दैमको जिमा तर छुलेछ हामीले नेवा आन्दोलन ढना छौ इस्यु छुलेछ जित नेवा राज्य डेमार गाडी मखला पहिचान साहित्य संहिता डेमार गाडी सधैँ छौ मखला जिउ नेवा आन्दोलन मूल ल वा जिस सोच्नु आज वे मखला
तर ठाउँ वा आज झिट प्राप्त ज्या जौं दुलालेछ वा आज प्राप्त या निम्ति आज सुसुनामा रान चलाउँदैछ वो झिउ आज कुमोङ क्यु ज्या सुना या जौंले आठौं मूल्याङ्कन या मागे मुन सोनी गए नेवार त्यसै टक्कै सहयोगी आर्थिक रूपमा सम्पन्न पनि सुसंस्कृत पनि फुक्को फुक्को चाहिँ झिसा ढाल तर गु इले चाहिँ अबले झिसा झिउ बिचाएर चाहिँ कगामा भयो झिउ आन्दोलन गोमनका छ ठ्याउ ठ्याउ कठाए ज्याकट ज्याउन लाछ अरे झि नेवार छटा लाइलाछ नेवा आन्दोलनलाई झिसा यदि ढाठै कुर्बानी चुनाउ खसा आ सही इहो फोट खासे देउ निम्ति आना झिसा चाहिँ छुलेछ सुनाना झंगलाका चुनिउ खसा ठठै यापी नेवार गरमाउने झिसा जिटा तस्कै गब्ने नोलेन से कि झिसा छौ आन्दोलनलाई निजला चनि छौ इस्यु जना न्याउन चनि तर गु इले वो इस्यु त दक्षे अको बल माउ टाइम चाहिँ अबले झिसा वो इस्यु त टोडा झि बिचले झि एजु कारण ठ्याउ मजिग्यु खस जिटा ठाउँ बुदिन ठाउँ एजेन्डा हो साइड जी बडाको रूपमा फुकर ध्यान बखन जिफु इस तस्का कमजो कारण तर थुक्को एजेन्डा जो एजेन्डा क जिए रना चलो एजेन्डा क ठाउँ ठाउँ बुलिन ठोक खत बोला साइड अर्गनाइज या निम्ति वातावरण लगाडी तर झन से हारो चलो लबिङ यामा फुक पार्टी त जिउ इस्यु लबिङ यामा लगाडी चलो पर छासा नबा ए महानगरपालिका नेवा भाइ त लागु याकि सवालेन चुनाव यो ठुक्राय लबिङ जु ख जि ठय वना वडा देशको उम्मेदवार जो पिन छे वना चुनाव भए धाउनु ख अलि सकले बोखे चाहिँ सहमत जिरोका पहिलो बैठकमा जिन्छ महानगरपालिका नेवा भाइ त आधिकारिक भागबाट निर्णय के फु ख एजु कारण ठोए ठोकु कार्यक्रम ख तस्कै बालाउ कार्यक्रम ख तौजिको कार्यक्रम ख निश्चित रूपे इ खोजुलियाना जि जुगु ख यो कोटे महमदु जिउ ठग न योजना गाड्यो मोनोरेल देखियो अया टाइपको खमको छारा चाहिँ ससुसु रासन पनि यहाँ दिलो अत्यन्तको यहाँ इ वला छिटो झंगो ल्याउ निम्ति हैचौ मलाई बस्दै त ललिपप ना का केनुलाइज क अलि कने ललिपप दैको अलि मजा भ्यामा खटे छिन कने वा खुइचुनी अवस्था चाहिँ वो अवस्था फुक्क मजिग्यु खसला निर्णयलाई छिस यामा टाइपसँग डाइ न्यामो डाइ तर भोट कुर्की पिन्द अधिकारी ठे इलेज कजु दै ख कने ठे इलेज सही ढंग भोट कुर्की मको डाला छ हाना मे यार छिसुके जिउ ख वला एजु कारण ना दिमाग छटा ख कोडी माला यदि सहयोगी मोनेटाइजेसन गाड्यो भोट बिउर गाड्यो फुरखान छिन त यो जुनो छौ चिने जिन्दगी भर के चिने छाप दैछ माउ ख यो खसर परिवर्तनीय आकांक्षा या परिवर्तनीय इच्छा अधिकार न झिकिदै परिवर्तन इच्छा सुनाए वए ख मुइले छौ पार्टीले चिन्ता छ मेले मे पार्टी त जितेमा म संविधान सभा अयाउ छौ अवसर छिटो क्यों न खरिछ मलाई पनि जिसम पार्ट से कि म सेक्युलिटी छ यदि सहयोग अर्थ छौए चिनेको जिन्दगी गर्दा इस्लिम फसल अमेरिका आदा छौ पार्टी ब्याक मेरो पार्टीले जिन्दगी टेको मलाई अन छा छौ पार्टी का मेरो पार्टी हन टेले छ यो चुनाव छाला सिमस मूल्यांकन यही जैन मूल्यांकन इमस जनता न्यू ग्रुप वचन ख पुरा या कि मयाका मूल्यांकन यही वे मूल्यांकन आधार मयर रहा छ मेरो टाइम में क्या कभी मलाई एजिआर अपनी भी नेतृत्व पनि विषय सत्ता पनि विषयला ज्यान पाला बालो ज्याएर सोही जनता पछि ज्याएर सोही आल थम्मा ए मोर निर्वाचन कोया मकोया कौया भोट लगे बैठे मलाई एजु कानेना सत्ता ममतले जनता दिसागरिया सत्ता पनि ढुंगल के अलि जनता पेले मलाई ठुकुना स्थितिहरु जीव उम्मेदवारीका जनतालाई निम्ति ख जनता चाहना एन्चो खयो निम्ति फुन्क्यु निम्ति जो उम्मेदवारी ख एजिया जी जाने लाला जनता चाहिँ ख छिकपिङ चाहिँ ख नेवा आन्दोलन चाहिँ ख एजु कारणले ठाठे नेवा त छप्पन छडी जिया जिउ नेवा हक स्थापित याउ खस जता छिकपिङ सक्षाना जता भर्ती सुया